Ganga Lui le Lui kam velah Ruang sang ni chuang Hmuh ani report thar bera HW News in Tarlan danin Uttar Pradesh le Bihar ram chhunga Hindu ho lui thianghlim Ganga Lui le Lui kam velah Ruang sang ni chuang Hmuh ani to ruang tam tak lui an le na a then chu waw kama hnol boka a then chu ui le chawak ten an lo ei zo ti ti bok ani a lui dung vel ta chu mithi ui rimin a khat huam mai ani ber Basker news reporter te chuan Ganga Lui dunga khosang sang kilometer sa khat zali bial chhunga mi te chu an tlo kuala hetiang hi Ganga Lui kai sang sanga ruang an chardan ani kanau chkhuwa ruang zathum somnga Hmuh ania kanpura ruang zali unawa ruang zakwa chhar ania chuan unaw bullok fatepura ruang zani chhar anilea tin Prayagraj Varanasi Chandauli Badoli le Mirzapura te ruang somnga vel chhar ani bok Gajipura ruang zani somriat chhar ania chuan Gajipura tanga hlalote Balia a ruang sompanga Hmuh anile bok COVID-19 second wave in dimdoina tel haulavin India anoi meka India ram leili UP a chuan halral sen lo le phum sen lo khopin nitin an thipuk puk rengmai ani chung kora theitam tak chuan an chung te ruang chu halral na tu sum an nei lo awangin luikam vela phumin a then phei chuan luya an pai top mai ani mithi hal na hun ten ruang an hal sen lo pi alama ruang hal hi haw takin sen so sang du em maya hei wang hian chung kora theitam tak tan chuan ti ngai na aum lo ve bok ani ti chuan an chung te ruang chu luya an pai lo poin luikam baluwa thuk lo te in an phum tamai thin ani heng ruang te hi uile chawak ten an haya an eya an tak sabung sang te chu an pudar nei nuai mai ani ome tin tun hnai ru surna sa khan an vurna leite len filin ruang te hi aron hai lang taboka a then chu lui tui lianin ala a len nual bok ani ruang te hi covid wanga thian ni vek lem lova tin ruang tam tak te hi tunge an ni po hriat sen an ni to lo ani local police te nen ruang senghoi na hi tho ania an theyang angan phum tra a tam tak an halral bok ani